This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here. Ki kato ka ningut ki long kami khasi ki basong madan ha ka yo khandai lat ki blayang triang ban pen e ya ka jingthmu jong ki nong tre Shillong Municipal Board ringkat ki bor pulet pat bor Magister ka East Khasil District ki blayo ta ka hukum man kendang ki badi jingde rut surok pat lentia ki jat lani ki hokas hasilenter ka khandai lat la hab ban pen dem hadien ba ki trai ki mi ban pen i ya ka nya ka jongki Hakapor bagajingnya kadang beteng sharum bat seneng hasilenter ke surok kandai lat kat bakini kinong di madan kidang pu bonbu mar kini ke surok kata khmat ke dukan di dawai economics utrai kini ke dukan ulami shabar ban berngem meki bakim dei ban shong khmat dukan jungu padulong balad kile bat peni bor uru unle lang namar bu tiang yeno Haga jingmi jong new try ketika dukan ubla ongru bangan yang hang ne ngan pe kai pianot ne em banshong ladale ngan hab IT haki pulet kumta lala banyo sngo bekini kilong kemi kila penjam jai bat yo sngo bekin ong ka jaka jong unai te udai hok hi hadien kata pat lala banyo i bekini kilong kemi kila mi krui haringkat ka jingdon ki samla senrang banya pen phainia haringkat ka yetem metla But here I will not allow and don't use force. I'll call police. Understand? You sit anywhere you feel like. Yes, I will stand here. You see what you can do. I'm standing here. I forcefully इधर हमारा कंपाउंड में बैठने मांगता है तू हाँ दादागिरी दिखाएगा इधर में हेलो भीड़ जमा करने मत दीजिए हटाइए सबको ये भी हटाओ वहाँ से हटाओ सब हटाओ Why he wants to sit in my area? That boy, why he wants to forcefully sit in my area? Huh? This is wrong, na? And he's showing, he's threatening me. Huh? This is wrong, na? You tell them, you tell these boys. I'm not afraid of anybody. Nobody, I will not allow anybody to sit. तो there, why he's sitting there in my compound? हाँ तो हम उसको भगाई दिया सब हटाई दिया हम अभी कोई नहीं बैठा हटाई दिया आज से स्टार्ट किया ना गवर्नमेंट आज से क्या भाई आप भी मत करो अभी मत करो इतना दिन आपको मालूम है भाड़ा उठाता कि नहीं उठाता भाड़ा दिया पैसा मिला ना भाड़ा देगा अभी सब बोलता है इसको बैठने नहीं देगा अरे धमकी मत दो इधर आराम से बोलता है ज्यादा पैसा वाला है ना पावर दिखाता है और कुछ नहीं है पुनी पावर इतना दिन तो दुकान लगाता था अभी बोलता नहीं लगाता है पैसा कैसे भाड़ा कमाएगा ना अभी तो बोलता है भाड़ा नहीं कमाएगा इतना दिन तो दुकान लगा के दिया है भाड़ा देता ना भाड़ा देता बोलो Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya